English Club Ten Elna Cup Competition pakhat Carabao Cup chu amor bok anita a Nizan Khan Wembley Stadium a Arsenal le Manchester City in final match khelin goal ni alutani kha final match kha tunchuma hian kan clear let dona a Behbawm THLIRLETNA THLIRLETNA tha angchi te hein Elna Carabao Cup a hian champion hi a hlok viawem ni sumle pai engzat nge a Kentel ti te THLIRLETNA chu nia kan hriat te po kan ham te lang Ahmasa in Carabao Cup hi enge ani soimasa talokila Carabao Cup hi ahming het jok chu EFL Cup ni in English Football League Cup ti na ania tunma chuan League Cup kan ti thin kha tuna chuan Carabao Cup ti in soyania achan ber chu Carabao Company Carabao Group anti in an sponsor wanga nia sponsor tu ming choin Carabao Cup anti mai chawani sponsor tu hian an chunjom lo hun huna Carabao ti hi chu an paile mai dona chu wangin ahming nget danglam ve lo zo ka chu English Football League Cup ti hi ani he in elna hi kumsang khajakwa samruk atanga nei tran ania kum ina hian kum samruk paruk mel amu ve ta a he in elna hi English footballa level sandan in dota asang palichin division sang palichin an khel thina chungte chu Premier League Championship League 1 le League 2 khel club te ti na ani tun season a hian team samkwa pahni anin ela Premier League Club ti lo zong division niamzo khel club te hian preliminary round le first round khelin engemaw chen anin thlifima achan ber chu Premier League Club te nena in Thauzual Club engemaw zat an oma chung hau chuan Premier League Club te an ma chhon ngal mai chuan in khan lo lutuk angchi kha apung hluai theya chu chuan in elna hlutna thlengin a ngong theiani chung te awang chuan division niamzo khel club te hi engemaw chen anin thlifim phota chuta form tha le team tha che tha te chuan round sang jok anin hlangkai ti chuan second round atangin Premier League Club antel veta a ma se anvain antel nga lova second round a hian Premier League Club jinga European competition khel lo zong chau antel chumi nuwa third round atangin Premier League Club European competition khelte antel ve tran boka chutianga kalphung mumal tak nei an ni awang chuan third round atangin atel tur angte hi antel kim chawani third round hi run of 32 ti in asoi thei boka ti chuan fourth round run of 16 ti a soi thei ni zui bokin anuwa quarter final le semi final baka final 10 azuya chu wangin Premier League Club European competition khelte hi chuan Carabao Cup a hian final in pet kai turin round li chau an palklang angai achan chu third round atanga anin lan tran ve chau wang ani tun season a po final a in machon Arsenal le Manchester City te hi European competition khel an ni awangin third round a anin lan tran chawa Arsenal hian Port Vale an nea Manchester City hian Huddersfield Town an ne thung fourth round run of 16 a Arsenal hian Brighton nein City hian Swansea City an nea fifth round quarter final a Arsenal hian Crystal Palace nein City hian Brentford an ne le boka semi final a Arsenal hian Chelsea nein City hian Newcastle an ne le a ti chuan final a Arsenal le Manchester City hi anin machon ta ani hein elna hian semi final big hi double lekin home le away a an khel thina abak zong round dang zong hi chu single lekin an khelani hriatel ve hrim hrima Carabao Cup a hian preliminary round tel vekin avain round riat chau an khel thina team tel an tam ang ain round atlem achan chu knockout competition ani wang ani ti chuan hein elna kalphung tlang puile an kalpui dan te kan hreta boka final match a kaita ila kan soito angkhan final match a hian Arsenal le Manchester City anin machona goal ni alut Arsenal hian 4-2-3-1 formation mangin an goalkeeper rin roll David Raya an bulatran lava Khovela goalkeeper Mantau Bernime kepa Arrizabalaga zokin bulatana defender Ben White William Saliba Gabriel le Hincapie ten bulantrana midfielder Martin Zubimendi le Declan Rice ten bultanin anma a Saka Havertz Trossard le Gyökeres ten bulantran bok Arsenal kai hruai tu Arteta du thlan enin tun season a chhor rim zual player som pakhat atangin Zubimendi Declan Rice Saka Gyökeres Trossard Saliba le Gabriel te bulatran tira first choice goalkeeper manglo ma sela center back a ane that bera manga right back le left back a ero a chhor rim berte bulatran tir lavani midfielder arin roll pahni bulatran tira anma a goal nor tu tela Havertz ti lo chu arin roll vek match khel tam zual te vek an nia Havertz hi ain lema wanga match khel tam lo ani jok le ngal
in hliam lo phese match khel tampol ani ngei arin om chutiang chuan Arteta hian Manchester City ma chhon turin adu thlan player som pakhat te hi bulatan tira player a chorim zualte kan ti hian Arteta hian bulatan tir tam zualte kan tina ani lova Arsenal tan tun seasona match khel tam zual player kan soina ani chung match khel tam zual player som pakhat zinga chuan atam zokin City laka hian bulan tan ani City ve thung hian bultan tu player som pakhat an thlan te hi goalkeeper an rin ro lo zok James Trafford an bulatana defendera Nico O'Reilly Nathan Ake Kusanov le Matheus Nunes ten bulan tan boka midfielder Rodri Maa Bernardo Silva le Ryan Serki Omin an bula Semenyo le Dokuanom boka Tlarma Haaland amal tlat bok Pep Guardiola hian tun seasona player a chorim zual City tana match khel tam zual player som pakhat zinga player paruk bulatan tirani center forward arin rol Haaland amanga right back le left back apo arin rol amang boka Tlarlai le Sira Bultan Silva Serki le Doku tepo hi arin rol zingami annia Serki hi tun seasona arin rol ani chia lauti kan omai thei a match khel zat kan en chuan City tan match khel tam zual pangana ani City tan Bultan tu zinga atel zia lo na chungin City tan match khel tam lam shimshima chuan a khel tam berpol ani Arteta le Pep hian Bultan tu bika andu than in anglo lang sar ta ber chu defender te anita a Arteta hian center back ani thatber a chhor lain Pep hi chuan center back ani thatber a chhor thei lova left back le right back a Pep hian ani thatber te aman lain Arteta hian ani thatber te amang lo thunga liam awanga an thatdan bera in rem thei lo ve an ni kara du than thei an nei atangin an du than dan in anglo hi kan muthiam ome achan ber chu an game plan wang ani final match a hian Arsenal hian ball chantam ain in ven lam tlar nung ti phui an ngai pe mo zok em ni ti thei turin City hian ma chhona City hian ball an changtam hle ma se first half bi ka City hian ball an changtam hle chungin Arsenal tlar nung an thiat lei thei lova first half top don haya goal shot an nei ve chau first half a hian Arsenal zok hian goal attempt an nei tam zoka hun tir lama Kai Havertz chance nei phei chu a that hle ma se City goalkeeper in adan saka abak chance thatia soitur first half a hian an nei bik lo thung first half a hian in khel munam tak an chhop chuak lovani second half ero adang ta dewa Manchester City in an player ball keng ngette an mangtang kai hle Arsenal ero an goal vengin an bet thup thina City hian an hual bet fo City hian an midfielder ball keng thei Silva le Serki te an tangkai puya Asira Omdoku le Semenyo te po an tangkai le pek hle Rodri po a ball sem ala thain mua lai awap tha Haaland po goal khung lo ma sela a nok fu bok Arsenal hian City hi an ngam lo ani bera chu an tuar ta bok minute samrukna Serki an dinglama ball changin cross ball aneya Arsenal goalkeeper kepa an aman maidone moti lain aman talawa ball ka hi O'Reilly an nai taka changin atau goal minute samruk pangana O'Reilly bok ain lar le a Matheus Nunes an dinglama tanga bola vor atau goal chiang le City hian goal ni an khung nu in ven lama rilru an pe ve ta deuh thunga Arsenal hian norve thungin an sipur su tan tum ma se hun atlem towa an du angin City tlar nung an thia thei bik lo Arsenal hi an van nei teuh le thunga substitute player Calafiori an goal ban pet perin substitute player ve Gabriel Jesus point goal kham atau pera ma se Gunnarsian an mamo goal an khung thei lova City tangtluan thein sinhi fain City hi an chakta ani Arsenal goal chua masa zoka khan an goalkeeper kepa kha dem tur berania ball man mai thei tur aman lo awangin goal mia lo tur a goal pha ati lo thei lo Serki cross ball kha asang lutuk lova kepa hian aman phalo po ani lo ma se aman si lova goal ma a tak tlat hazongin a khoi per ting tang boxi Arsenal tan chuan apoi zota ani bere City goal ni na khan Arsenal player Kai Havertz an ball a receive thatok lova a chase per City player O'Reilly an apet son saka heta ball per hi Doku an changin Arsenal player ten an chil ngam lova Doku hian penalty area atangin dinglama ball passin Matheus Nunes an achan nuwa aduang taka cross na hun anei Matheus Nunes hi Wolverhamptona a khel lai poa ball pe thiam tia soihat thin kha niya midfielder thin ani Pep hian right back a chhor dai thunga he Portuguese player ball pe thiam zia hi Arsenal player te hian an hai ani bera cross ball anei dona bola chan khan Arsenal player tu man pressure an pe mi alo kha anti sualian tak atlinga Declan Rice khan a hnai ngal mai done moti lain an goal lama atol hnung daya
Gabriel lain nai ngal ain kun hnung sui athlanga penalty area chung anina film khur chuangai ma se khatiang em a zalena ball pet lo tur khan Arsenal player te khan pressure an peturani chu anti tur chu anti tasi lova an tuar zui kha cross ball a khan Saliba an Silva tau khal tumin chet ala a ball kal ate fulo anunga om Saka khan Nico O'Reilly kha umin aveng turania ma se Saka kha a defending chia alanga O'Reilly kha aveng iklo City khan anti that chu thusan ni sela Arsenal defending kha a chele engpo ni sela Manchester City in Carabao Cup no moi an choi le ta ania ti hian tu hnai season so matangin City hian Carabao Cup no moi voinga an choi ta ani City hi hein elna a hian voi kwa an champion tling ta a champion ngun ber voi som champion to Liverpool record an hnai ta viau Arsenal hi sangkha zakwa somkwa pathuma champion an nia khami nu khan hein elna hian an champion le tamia lawa avain hein elna hian voi ni chau an la champion sangkha zakwa somriat pasari le sangkha zakwa somkwa pathuma te khan an champion a in finala an tlom atam jok dai le ngal finala voi sari an tlom towa he in elna hian final an khelna nung palia an tlom 5 vek ani he in elna Carabao Cup hian sumle pai lama chuan Kentel anei tam lawa prize money a champion team hian pound nuai khat andonga runner up hian pound singa andong thung ma se final khel team te hian Wembley Stadium a final match ticket manatangin share engemaw zat an neya broadcasting bonus te merchandise sale satang te poin sum an hmu bel don boka chungte awang chuan sum an lak lu hi chu apun bel don ani Carabao Cup champion hian season thara Conference League an khel theya wangin Manchester City hi Premier League te bulatangin European competition khel phak lo po ni sela Carabao Cup an champion awang hian season thara Conference League an khel thei don tho thowa ma se tuna an din mun en chuan City hian season thara Champions League an khel ngei arin oma chu wangin conference khel tur hi English club atang chuan Carabao Cup kaltlanga ti chiang lovin Premier League te bulatangin an ti chiangang engpo ni sela Arteta hian David Raya aya kepa athlan zo ka wangin dem a hlo zui hlea Arteta hian in khel zoa soin ana tak zeta abik takin player le min tran tu te tan ana zual achan chu voina hian no moi choi kan du hun chan ve kha in anglo takania abikin farsa fa kha chuan team thazo kan ni in kashia chance thatak tak voi ni kan neya ma se kan hmangtang kai lawani kepa chungchanga chuan tun seasona athil ti te be chanin final match khel ma in thutluk na kasiama voina final match kan khel theina tura min puitu po ani chu wangin ani hi ensan big affair lawang atia Pep Guardiola hian soive bokin enge ka soyang champion no moi choi hi apoimoa kar ni harsala tu kan mana wangin tun tuma no moi kan choi hi kan tan a special le kum som chungin Carabao Cup no moi voinga kan choya a chelove atiani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se